Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн Кара Суудамын. Күнгө жекшемби, 9-август. Сиздер сураган буюмдардын бааларын тартып көргөзөм. Себеттерден баштайлы. Канча? Себеттер бардыгы 300 сомбу. Булар 300 сом экен, буларчы? 300 сом, а? 300. Бардыгы 300 бу. 300 сом. Буларчы? 300 сом, арганда түрлөр бар экен. Чекиштер 45 экен. Такталар канча? 40 сомдон экен. Чоңурагы 80, кичинеси 40 сом, орточосу 100 сом, эң чоңу 150. Нелер? Тенистер? 30 сом бар. 30 сом. Мына квадраты 45 сом. 100 сом. 100 бе? Калыныраак булар. Калынырагы 100 сомдон экен. Тенис кичинеси 20 сомдон. Кичинеси 20 сом. Тенис деп аталат экен бул такта. Булар дагы 50 сом. 50 сом. Мынадан. Мыналар бар. 60 сомдон. Кичинеси 35. 35. Мыналар да 35тен. 35. Булар бар бирдей. Электер. Булар канчадан мыналар? Булар дагы мындан. Электер. Көрсөтчү бир дагы. Кичинеси канча, чоңу канча? Бирдей бары 45тен. Булар каерде, ушу жерде жасалат да? Өзбекстандан акча да. Канча басы? 180 пачкасы. 4 болот пачка. Пачкада 4 болот экен, 180 сом дейт. 70тен. 70 сом экен. Пачкасы 200. 200 сом дейт. Шулардын эң чоңу барбы электердин? Чоң. Ушу чоң. Канча сомдон канча сомго чейин ошондо? 45тен да жыгыштар бар. Бардыгы жыгыштар 45тен бирдей экен балары. Чекиштерди айттыңбы? 45тен. Мына 30дан бар чекиштер. 30дан. Мыналар эмнелер? Резкалар, борсо кескичтер канча? 25. 25. Мыналарды айтчы? Булар 200 сомдон. Мыналар 150. 110 бу булар. 150. 150. 200. Мыналар 150 булар дагы. 150. Булар дагы мындан 200. 200. Мыналар кичинеси 50. Чоңу 60. Чоң 60, кичинеси 50 дейт. Булар дагы бар 150тен. Неге булар? Неге да? Дастарханга койгон. Столго? Мыналар 150. 150, мына такта бар? 70тен. 70тен экен. 35тен. 35, булар калың экен, а? 70. Калың экен. Супралар канча? Булар мыналар 250 бардыгы. Мыналар дагы ошондой 250тен. Мыналар 100 сом. Булар нелер? Жеңчелерби? Булар дагы Супра булар. Мына супралар клёнчатыбы? Канча клёнчаты? 250. 250. Булар дагы 250. 250. Жеңчелер? Жеңчелер мына. Чоңу 70 сом. Чоңу 70. Мынасы 40 кичинеси. Кичинеси 40 сом. Мына пластмасса канча? 250. 250. Куру бар. Мына кагаз салгычтар 40 сом. Топтогы нелер бар? Мына палкалары канча? Палкалар артал. 1 метрликтери 60 сом. Bir 20'lar amma kalanı var bunun. Mına para. Mınalar 80 som. Mınalar var uzunrağı. 70 som. 70 сомы. Мына
Mınalarçı? Bunlar 180 lira. 180 mi? Kiçinesi 100 so'm. 180. Mınalar neler? Mına. Al şundayla ekan mi? Çıgırık böyle. Çıgırığımız. Selkinçekler детский. Mına выпечкаga formachkalar qanchadan alçı biri de? 40 so'mdan. 40 so'm. 10 da bo'ladi içinde. Pechenye kalıplar. Pechenye kalıpları var Çok da. kalıplar var. 20 so'mdan. Bir danası. Çoğun da orada. Paçkasında 15 lira. 40 so'mdan mı? Bunlar qancha? Kapalıkalar Katalkalar. 20 so'mdan tutuyor. Çoğun raftarı 25. Ondan da var. Hatağı 25'ten. 25. Çoğun raftarı var buna. 40 so'mdan. Bunlar bir de 25. 25. Baltalarça. Çapılar 150 so'mdan. Nanday var. Mına şişke öke qancha şu uzunlar? 8 so'mdan. 8. Bunlar qanday çaklar? Onlar da 150. 150'den. Çağlar. Çöl 40 so'mdan. 40 so'mdan. Kepirler 80'den 50 so'mga çeyin var. 80'den 50 so'mga çeyinde. Kiçineler 50. Kiçineler 50, çoğunları 80. Bunda kıskaları da var ekan ha? Qancha bular? 110 so'mdan. 110 so'mdan deydi. Nalar neler? Çekiçler bir var. Emeler ekan. Navoiylarda. Navoiy qancha bular? 500 so'm, 400 so'm, 500 so'm. Bunlar ne? Ular da Navoiylarda. Qancha? Kechkinasi 15 so'm, kattasi 20 so'm. 20 so'm. Varonkalarchi? Varenkalar 16 so'm, 12 so'mgacha. 20 so'm. 20 so'm ekan. Bunaqacha 25. Sovuqlar 25. 70. 70. Bakallar 20 so'm. Bunalar 5 so'm. Yaxshi. 12 litr ekan, 95 optomga. Настолчикlarchi? Rozniца aytar bu? 150 so'm. Na chaqalarchi? Plastmassa. 115 so'm. Kichkinalarichi? Litreге qarab, mesela 12 litre 100 so'm beradi. Buna 80 so'm. 9 litr, 7 litr 70, 60. 5 litr. Buna Va 200 so'm. 200 so'm. Qancha litr shu? Bu alindaqa gashok. Горшок bu. Qancha? Gashok 200 so'm. 200 so'm. Mana bio tualet buna. 400 Qancha? so'm. 400 so'm. Tabaqlar 75, 50. 140, 80, 60. bunalar qancha? Nasıl? Naydi işte. Turetskiy 100 so'm. 100 so'm. Taziklar 145, 110, 105, 100, 70. kichkinasi 70 ekan da tajiklarning. Cho'ngi qancha dedingiz? 150 so'm. 150. Buna 110 so'm. Bular 110. Bular 150. Ma musurmaydi. Çelikler. 100 so'm. No, 100 çelik so'm. kichkinasi 85 so'm. Buna idishlar Gidish 40 litr 40 ekan. litrligi 330 so'm boshlab beramiz. 130 so'm. Buna shipirlar da 250 so'm beramiz. 250. Stullar qancha? 100 so'm. 100 ekan stullar. Alyuminiy mana çayniklar. Eronniki alyumin. Qancha? 230 bu. Shunaqa. 230 ekan. Bular tegiz bo'lib turadi sizlarda. Taptalar qancha? Mana 350 beramiz. 120 ustki. Aka qarab qo'ying. 120 uzunluğu. Ha, shirokisi bor 120. Bu 400 so'm. 1 metrlik shirokisi 350 so'm. 270 so'm. 1 metr ustki. Bunda emesi mi, palkası mı? Palkasi. 1 metrlik var mı? Qanday?
Hammasi 1 metr. Bular 1 metr. 1 metrli qancha? Tekana 1 metr, узкий, широкий. 350 so'm, 270 so'm. Хорошо. Barda 75. Barda 75. Konteynerlar. Kichinesi qancha? Tak 35, 45, 55, 65, 75, 85 her türlü var. Bunday ekan. Kichinesi 35, 45, 55, 60, 65. O'zbekiston plastmassa idishlar ekan. Bularda da o'zgacha paxtalar bor ekan. So'mdan mana 30 so'm. Mana 40 so'mdan usti bori bor, usti yo'g'i bor. 40 so'mdan bor. 40 so'mdan. Mana 80 so'm. Nima bizda odam deyapti. Mana Bu kerak. 100 so'm ekan. bu cho'ng 150 so'm. 150 so'm. Bunday bıçak pastavkalar 120 so'm deydi.